afatiwe kweli nariko ndumvise ko umunyu ukwiye na wewe ese uri mumviza abanyamugabo bakora mu nyako yumviriza umunyu kweli ariko ndakora mu nkono tewe ejo arangaburiye injya zitagira mu munyu mwinshi nako ndumvise yuko umunyu wakoze papa ndibikome no kumweze nako ndawonja numvise ko umunyu wakojeje kumbe n'igisuba afise ga murinzi niba nkubita abana biwanje Yesu we amfashe jeje jewe nindagara ryaje no watsiri uratsima indagara zadesa mama dive karibu nibiki ko bafiseri avuye ari yanye induru yanyari mama dive ega bisigaye afise igisuma mu nzu he madam papa dive ngono kumene wahorera mu nkono inyatsi bazinyama 10 sazinyama indwi ndajya nka kubita abana bangije no mutanga no banyiba kumbe ndabira papa dive umugabo nkawe mwisafuriya y'inkono ukabira kigabo nkiki reka mbere ndakubwira uri kurumva urabona umugore wanje kunavyibushe naka kabiri ndonse jewe nuko naje nahisemo ino system kuza ndakora mu yambukira Maria umviriza wonyene ariko arateka narigaze ndicara ajya ndamwitegereza ariko arateka ariko arakaranga inyama umusoso wa mbere arayekenya yamara kumviriza nawe yuko umunyu wafashe akaje undi umusoso wa kabiri agaca yarura imisoso 3 tugaca dutangura kwija turi babiri urumva we ari imisoso 2 ubwa mbere agaca kubita kandi n'ijya misoso niyo mpamvu avyibushe reka niyo mpamvu abagore muvyibushe mwama papa dive uri aya kamenyo namu n'umugabo akora mwisafuriya reka sharaka nibazi nigwane zihari akoze mu byonyine mwijoro mu gitondo tuzinuka tumena turamena biragasha bikanuka no mpamwe ngo kuvuga kumejera ngoze mu zibinja zisha zijaga ziranuka nawe twatumenya wo kubera kuzikoze mu zitagasha twabahinyuye abagore natwe tuzora natwe ubu tuzora duhana amaturi yo guteka kiruhinduke nabaga bameze iryo sibaraga padive niyo mpamvu umugabo wawe yonze ndetse kwemera ko nonda zora naje zora nihako mbere uratugoma duhana amaturi yo guteka uzoteka kwa mbere jereke kwa kabiri padive ndakumva indura nta mugabo yiba niyo mpamvu umugabo wawe yonze uba abagore twabahinyuye tuzora duhana amaturi yo guteka natwe duhonje